سلام እንኳዕ ናብ ዩቲዩብ ቻናል ድሓን መጻኹም ሓደስኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ ለሎም ዓንተን ማለት ጃቫ ክላስ አትሪቢዩት ማለት ስለዚህ ክላስ ነሚ ክላስ አትሪቢዩት ዶት ጃቫ ፋይል ነሚ ላይ ማለት ስለዚህ አውዚ ክላስ አትሪቢዩት ማለት ለምሳሌ ኢንት ማለት ኤክስ እዚ ኮስቱ 5 ደግሞ ኢንተር ኢለ ማለት ፐብሊክ ሰርቲፊኬት ሜን ማለት ጃቫ ሲንታክስ ካው ምስልሁ አብዚ shift ile mati class attribute class name mati class name or the create object ilgabda mati my object equals to new keyword class name class attribute mati is a function of okay how the mati the actual automatic create an object create an object matter the class attribute class attribute matter አውስ ከዚህ ክላስ ኦብጀክት ኔም ማይ ኦብጀክት ማለት ስለዚህ ኢንተር ኢለ ማይ ኦብጀክት ዶት ኤክስ ድሕለ ማለት እሺ ኦብጀክት ችግር እዚ print መጋር ከለ ሲስተም without print new line object name my object إلى ماتي دوت x يا كأوسي كبرنا هذه تقدر دي ماتي attribute access مقال ماتي by creating object ماتي كذي class okay yeah 5 مثلا ماتي you can access attributes by using an object ماتي 5 بس كان خلأي object نحن سرح لنا ماتي يشوفي انتر كلامه لأنه زيها copy paste كلا اوكي خلأي object copy كلامه ماشي paste هذا خلأي object زيها object 2 كلامه object 2 اوكي أو زيكن شي my object 2 مالت my object 2 أظن object 2 لكنا attribute value مالتي attribute x value إذن 10 تيلي مالتي print خلال اللي تخانو system dot out print إذا مالتي اوكي my object 2 dot x ماشي هذا خليتيو ياخذتو object class attribute access كذا ماتي ماشي تمام يا فيفنا 25 ماتي مثلا هذا ماتي أبنت اوكي سلسك أبديت مقال تحدينا ماتي شي لأنه سيكت فمو ماشي دي أول second object يتكرمه ماشي انتر هذا object 1 كده object 1 5 هنا يرنوزي int x equals 5 ماتي update مقال ماتي my object x equals ماشي مثلا عندك في مثلا 4 كلمه 4 update كده ماتي for if x كحمشة نبر 4 يكون ماتي run لها 4 ماتي ስለዚህ ጃቫ ክላስ አትሪቢዩት ነልማ አንተና ከም ዝመስል ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣጻል ብኻሊእ ቱቶሪያልስ ካብ ንረኽብ ድሕፅንሑ ሕቶ ተለኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን
ኣማጢ ቃል ቻው ቻው